Kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasano nga tan? Ay kat agdis kita ta, anak ko. Inak pa'y la umutang kin ni Antim Amaring. Naimbag ano, at kwarta nga nanay. Adda, naglako iti baboy na iti kalman. Damag ko adakil tinaganan siya na, tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang. Da kayon timapan. Tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepasak latay ar-aramida kajay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awana ang di kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Siya na para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nanidigra? Ay sawan latamukaon. Jakpat siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka, iso pasensyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na. Nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad nanang. Imutang kakankwana. Nanang. Iso ang maituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosan. Maka-fly takton nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan. Ta si dadaan atong ulong. Ngamjay mismo akabsat ko. Naimot. Bayadan tamot. Saan tamot adawatan? Ala, baybay-an yun nanang. Ti amon siguro ni auntie sa anak ang maka-abroad. Iso ang mabuting ngagpautang. Taamangan no saan tayo ang makabayad kan kuana. Wan nga taa. Alang aro, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad in San Donita. Jak pa rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din tapno malpasan. Awang mo nga rod kwarta kinsan. Awang mo pagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talaga nga interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Ta nagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastruk ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kayat ko kumamot tag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak. Mau ka ba guys? Wan manang Maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kuana. Tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo ngamin ijay airport. When no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran itatindo ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kasya along trip? Wan nga rod amanang. Kaya't na nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay ka anak ka. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pala ang Auntie Maring. Nakababain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kadaytawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan anad kay ti biyahim. Gracia, kanakan.
Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daaw mat daydi akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Ta'i di naamuan na nga ag-flight akon. Kasla si Mingtot mutan. Kat tila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jakman ambo iti daydi nga antim. Mudi nga min daydi nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagi jay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagi jay. Yung diyulat ng ibagbagaan. Tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga ruda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang, naimbagpay kat ni insan ko ta nag-flightan. Kaya't ko kumamatag-apply nga maawang magkwarta. Ay kat no interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. Agdalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka laang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta uray sa gabasit no maurnaw, mayat. Alamang nga rod tatang, tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrowd ka awang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maring. Ibagam ta saanan nga gabrowd. Gastos laeng dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Itaam namidwa na peke ni Gracia. Nakachambalaangan iti may katlaw. Isuan na panag. Saan mat siguro manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti damin. Adu mo lang amang ti kwartada ngam siya. Tano siya, ada nga minyor urnungak. Isu apasin siya kan, ruday. Nagpawit ye kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusam nga aga bro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko langin ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutan, kaanakan. Kamaundyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan na napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod atatang, adun ti utang tayo. Di mo paila panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak kat agsweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, ruday. Donita, agam, apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamo dak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Itulod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod kada kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung bagbagata nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uray saan ang tadaing, ante? Ako na yung baglabalo na medya abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa amo, ante. Oh, imposible. Adida imbaga ti sweldo yo ijay. May mayat matla ang nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akait, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na narakupang ka man Donita.
Ala, ante. Ay na, di ka mangliplipat, Wan. Di ka agdanag, tailaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman nak nga ruda, ante. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam am merinda am ijidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi. Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasan na pimanaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam tulang ata. Bigla matasiming po na ante. Nakasupsuplada iti umut-utang tayo kan kuana. Wan ngarod ala, bay amlatan niya ti makitam ken kuana anak ka. Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-pawi mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pauitan na. Kay tagilibre ka nga roden ore pang lunch lang iti sentro. Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubi ka. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos ka pa'y laan. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis ruday, mano ka di abulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan dan amanang. Ay ka, nawadwad mga rod ti urnong nan kan urnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang dagiti impaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Inot ngamin ti pampamayan mi ngagbayad. Tapno adamot agbati ka na kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kano kayat mo ti umay kambangan iti balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mga restauranan Alan mapantay di sintro, tayo di tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dandi abroad nga anak mo. Share your blessings kuna nga around. Ay ala mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamot laang manang. Ay, wala roday. Ay na, iso na lang ta. Problema knon nyaman ti masida into nagsapan. Dumagas taman iti palengke roday, kain tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengke ti kastoy nga oras. Uyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan nata nga sagpaw na. Ay katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang, manang. Wan garet. Ta narigat mo no jak pagustuhan. Anong do man na may bagbaganan no kwa. Pasaray agtext nga rod kanya. Sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sida. Kasla makaungat pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta. No jak kumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagare. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kadagay ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kabsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaniklikan ti manglagip iti napalapas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit at nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako namit lang dakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Nala,
Awatin talatan day kabsata ading kau. Saan ta ko maagurguraan? Saan mo't kitday, maibagaklaan manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko. Katuon uraya kanak ko. Ninagana kong ti karga di package, Nanang. Itadyon to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, Nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, syempre. At adulat ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng, nagsapakan ngay manlatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay ko nam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kun mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbi ti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak betam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat iti papanam tailasin kun to tay paraken ka. Ay isan, urayat langan tanay, narigat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano adan di package, lukatan tayo adagusan, garay, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitoy, ay nanay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para kada tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na yun ta, naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan kin ka ti alaam. Ta urayam ani garit ti mangtid ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading dito, Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi ko matoy package na na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yun dito yan, ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat sanda iti pao ita para kankwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy, nana? Wan, siyak ti inao na kabsa na. Sige ngar na, tanay. Adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga ron, tada ipapirma ka na kayo, nana. Ada kayo, tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akasta ti itsura na simang pa. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya, Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya kaw. No ikan nak, tingkyaw. Ngam no saan, ayos lata kabagay. hello anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman Nasayak nga rod tatang. Aywan, pakitulin yung tuman kayang siya yung pawhit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay.
Nay, awan mo't nakita akas ta iti package sa anak ka. Ha? Ala, adda, tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nang ina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabasi tapan nyo. Naikarga iti box day jay, tatang. Awan na talaga tinakita ang box. Kung nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasaktiin mo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan, ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina, hindi napan ko inala iti balay da antim anak ka. Di mat imbagakkan ka, asigo dan nalukatan na si Mang pati package mo, Roday. Apay asyak ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day jay dalan. Manang, Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsa mo, pabasulan na. mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklain, saan ka pagpabasulay? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan nyo pag kinaawatan nagkabsat. Basta una, ti pungtok na kanyak. Nagdamagaklain mo at anak ka. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day dyan no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpot nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mo dun. Pasensya ka na anak ka. Awanak mo't ngamin, hindi simbang pa niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang. Nay, imadumot ti tarakon mo aburias manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo to'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartaraka nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlimala ang idititarakan mo. Ngum imadumutan. Agkat talaga kasta Kayat ko tagpabaknang. Iso gimatang ak iti adu ataraknag. Ay nawanan! Apa na pasabak Nene. tinastoy. Apa yan, manang maray? Anyat sang sangitam ni kulungan ti baboy mau. Awanan! Nairaman mo na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti babaw. Allah, naudatal damot amin an. Apa yan? Ay, nagsakida nga road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga ti punak. Awanan nalugi aklauna yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Ay, awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay sumrak ka amanang. Adik ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak maawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw. Anyat ipudnaw. Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isutinggatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawam mo lang tinagmamaayan jay tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagam man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kagwan na kabagays. Sapay kumata mapakawanak. Mga 919, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay katin na po'y agdepot na pala iti asenta na Gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy idi kalman.
Ayan tinaglakwan taaya. Tay nakigatang itinaimas amasida. Kaya na, di ka man matagbalin na barayuboy, wanay. Iso nga awan aasinson, tibiyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagi-maot kararamidag? No di ka panaginot. Kermot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumot ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginaot. May mayat no ada kwartata no nakapsutan. Tapno manangdang tanto na nga iti mga sikaso ka na ta. Narigat ti mang namnama ka nagtiyanak ta. Nababay. Nasingpet na giti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Mangan takit din. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni Tiado a kwarta. Tauray agbyag tantaw nakasnad doon kan dunya. Ayan tay natangad day tilamisaan aya, tay suntilutwag. Awana, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwan. Anya, Nagnginat tinateng ita. So, di ka basta mga iti mula ta anatan. Imbes asidaan ta, ilako takid day, tay supay may nayon iti urnong ta. ay na nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yemot mo pa yan. Sana panagimaot, panaginot, ter aramidag, sana panagimaot. Datantumat la adu at mairanod pa kayo. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisag. Dagaangin na iti badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mate. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamatan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamatan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkin. Mala, mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wan man tani. Masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami ng agtrab-trabaho. Ilumang naman ti pagbambanugan mi akwarta. Da kayo ngamin ti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lang. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Nagbaliw matun, nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud ana imped. Ngam ti kunayo apati sidaan ket yemot na ay madimot ti nati kasta nanang. Kasano apumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rog ti ugali na. Iso abagbagaan niyo mamadya mayo anak ko. Wino? Pasit nga tan di pa nagkabaw na day dyan nanang. Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi ngamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon ti gagatangan na nukwa. Ay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, ang mga lupa ti toothpaste kat awan. Ay talaga nga awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arog ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablaing. Napunaw tayo sigud nga alkansya. Iso mga ramidak manag iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Diya ka pa, basta adumutin Ang kurang pa na jay. Agurnong tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Kayo saan?
may mayat no alkansya, ta mabantayak an naimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay, tabang ko nga road. Saan ang may mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata, ta mabantayan ta an naimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiyar aramidin nyo. Pudno aya, nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inotaklaay. Barayo boy nga minjay inayaw. Di kayat na katagan na amin na kayat na. Nung resan mo nakasapulan. Una, ngam agsida kayo mo titinasustansya ah. Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runa no kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan niyo tabakit kan na kay kayon. Di da kayo matbaybayan no bilang. Lalaka ti agsaw. Ngam narigat nga ramidan aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngam into nadatayon iti sitwasyon. Awan lat ang mukaon. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tay nakunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papana ket pananganag nakadasara kaon. Mangan kan, tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwa. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanakaon. Madlaw ang nabisinan kayo ah. Wala atanay. Kagap-gapo mi ijay gardeng. Namawampay na ima sa masidamot. Asin manan ijay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidup-dup palan mi itin na poy. Anya? Uray ko mano palubusan nakagluto iti sidak nga uray puro anatenglaan. Hanggang kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na ano, kanayo na kung may makipangan dito'y balayo, anak ko. Dito'y balayo mo nga hindi kasit gan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang ah. Pamangan mo dito eh. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutin ti ugali di amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, sana, tagungat. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayatikas di nga aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin ano abagaan nyo nga mawamadengdenggan na. Natangkin lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantantaw no pangaldawain. Kaya saan tang tumanay na mangrabi ay agdayit ta. Anya, ay unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kasta nga ramid mo. Saan matasi ka ti agdayit? Luata. Ala, tarumwarak nga rugbiit. Papanamanay. Apaya basta tsimpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabiitak lang. Dahil di pati masidana na. Mangan kaya na iba. Di kaya bisbisin. Ay talaga mga nakanak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan di amayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Taldo. Mangyawid kayo tungaro di ti masida. Tapno abdasidaan niyo. Kan mangala kayo ti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na ya. Nay,
Ayan tay masida ngayon sangpad ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Jay dua bukal abangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas day jay. Ay na, inla ko kon. Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday jasidaan ta. Unay kamot na nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumpare kita nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, sa inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaray, wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyaman ak bakay. Agyaman ak tariniing nak. Apayaya, anyat na itagtagaynap mo. Dandani mabangungot ak san. Gusto ipankon bakay. Apayaya. Nailungunak ka naon. Kito may tayabak ka nun iti tangatang. Dandani ak sumangpat iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbag tariniing nak bakay. Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ayam jakin kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, asjay mo, tinay-tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainap mo. Agpaison samod na niya bakit? Umadanin sabot nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Giselita. Adaramid ag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ni, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, tay irwar ko tay karton anangik kakiti kwarta. Ni, apay binatak mo na ayatay alkansyam. Wain, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kita man ay, naganaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasawt. 5 gasawt kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak sinagbalin nga asawam. Ak, intangarod ibang kuday tan Delikado, no dito'y latan balay ti pangiduldulinam iti dayta. Ay isaanan, usarin taday taoy. Igatang tayo ti kasabulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay lang eday, di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiagta di tilubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa na tatrabaho. Aginanatakit na inta nakapsutan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw ang mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan, ta nakaurnong tan. Padasin ta magtagbiag akas ladon ken dunya Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Tadamot kwartata nga aramatin ta. Kanen ta may na akayat ta kanan. Gumatang ta tinapintas na kagawan ta ken nadumamay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan nakman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko ken ka pableng. Ne, aldaw mo't kaya man. Happy anniversary, Kwaning Bakit. I love you. Ne, itaman pa yaman lagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa'y kidinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Agpasken ta dito balay. Ta gumatang ta iti litsaw, dakkel a cake,
nagluto ta iti daduma pa ya sagana. Ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Ah, Inta lamangan ijay plaza na. Isupay ti matipid ta. ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadang kwarta ta. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Kalpasan na. Inta gumata nga iti mailuto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tan tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na may gatang. Kanuray tiki. Nagdakkel ti ginatang siyo tatang. Un, atap no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makaanay. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldaway. Ipableng, gusto daytan. Nagadulang arog tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa ita mangmangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan mo maikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Mawaring, agring ka ma. Apay ay alakay. Ay, nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Urat ti ulo. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Nakaro sakit ti tiyan ko. Nanay ko, Anya? sakit. Ay, kasanaw. Kabaalam ka di pa. Iwan mo saanan. Ano saan itaray da ka ni Diyo ospital? Ay, di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itarin ako na di ospital. Tatang, nangyayumot ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yun. Juan Brenda, nangagaw. Apay ngay akas diyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado kanupay ti bato iti kidney. Kan adda pay gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunig yu idi. Kan high blood ka pay gayam. Adun ti maiparit nga ipaunig yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunig yo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. At ti ka na. Niya, matay-tay itin makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8 bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti ipaunag mo. Unay matan ti kastoy. No kaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo kahayaman ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastoy. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay. Gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo, nagdaan ka ni ti sakit. Dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensyakan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpan nangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wag, tadyak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko, tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak kami ti kasta nga aramid mo.
Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi ka mo talaklakayan. Papanam ko naing. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo ka no tay balasang nganak da. Nagpartida ka no iti baka kan baboy. Adan sapay ka no kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. So di ka umayan. Tamangan no masulisog ka mangan iti may parita ka nam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan. Inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinoto ka natang, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa laan. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakay. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbyag ka pa itinapaaw. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot. No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Agyaman iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkapi ka. Intun maminsan tulangan. At dapay ngamin lakad ko. Rabiin naman dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko la alaan tapno masapa ak nga agabono inton bigat. Ala nga rod Gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ka. Ha? Sa dinong hay. Sikaman mo sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sikat ti makamo nga agbayad Ha? Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bingay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba, tinangitulod ken ka dito'y balay, kiray anak ka. Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makiday, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbising ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una na. Anyat makunayo tinobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayang pay. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Apo ko adagos mat ibagbagayo narang. Kasta talaga. Pagtrab-trabakwan na ngay. Sales lady jay wagwagan narang. Kasta gayam. Uy, padak mo't saan ang nakapagturpos iti kulehiw. Ang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga. Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jaya. Nalipatak mutan mo na. Tinight swimming tayo Matuloy ka no inton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi wano adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mag-brushing. Di ba ni? Adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. At dalakad mi itinobyak narang. Sa dinaw, Agdate kami man mag. ay kamayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. San apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Abay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka no nga ro, di papanan may.
Amangan iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jaklakit di ammo tiyar aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunak tumot a sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Hape ka di. Kaslasan ka nga minakomportable eh. Kasla burido ka. Ha? Ni saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka matan iti kayat mo. Kat si kamalangan kag order. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti order. Ano ti pagbayad mo? Ha? Sigurado ka? Wine. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Adda tinidor. Asano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Saan ma? Kayat ko. Sigurado ka ah. Amangan mo mapilpilitan ka lang. Saan matkit di? Sa anak matahan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang nga tararamidon nga eh. Mangantan ah. Agtinidor ka. Atoy. Agyaman na. Kasalungan aramatan to'y tinidor. Ikarigata. Tapno di na panunutan nga ignoranti ako. Tuladag tira aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan. Ay, sorry, Kiray. Jak yung kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne, babaan ti tinidor. Timayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya mata. Awanan ah. Nagdadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie Aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man nagpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Kano siya kagawid ako? Nay, apayan nga eh. Anda ka di parikaw. Basta mo na ako nga gawin, no di mo pa'y kaya't gagawin. Panawang kan, Jordan. Ay, nagawid ka mo't adagaws, Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobya. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan, ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan, anak kao. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairuam ah? I-break ko kay din ha? Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaan. Apay ako na madi ka naging iti dayto iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amo ti agtinidor. Timayag di karne asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi ko nagbaliw, ba't kang timod na? Anya, Kasla na dismaya na unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabae nakmat nga agkamot ah. Ta sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabae na kitinobya. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay na ti mapain ita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin na ipilit ti bagim kan kwa na, anak ko.
Makapaupay, friend. Ignorante magayam day ja Jordan. Di na magayam amo tag tinidor. Day talaang tinakaupayam kan ko na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, de mangibabay, no di na amo tag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Ay sus, di ka man agdardara sudos, Beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga desisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidam dito balay, Jordan? Di mo man ngamin sungsungpatan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga ay akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka man. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka rin tadyak amot yag tinidor. Ibagamo nga ignorante Kanya pa'y ngay. Apay nga ay akasta. Sakto pay. Awan na pulos nangag mo kanya. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apangisinaakin ka? Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday ja Jordan? Apay manan aya anak kao. Agasam. Bilbilan na kanukay din. Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Gusto lang tinaramid ko. Tasan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka judgmental kamot. Nay, an-anwam ti ado at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay plano makisinubyan iti day di ababae. Eso ngagpraktis kamutan nga tinidor. Sana na nang. Sana para kenkuana na ito nga ramidan. Itan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di tigalad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kayat ti ignorante. Jakmat kayat ti piling perfecto a tao. Ay saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Na maging gaita. Awan pa'y matnobyom kiray. Awan pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Sika ngay, kaano mat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa igay balay day dinaminsan. Kit nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Ay, ha? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple na atao. Kut inaklon ti may isa ang midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan di inyawin na Marilucia. Wow, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Basta awak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipod nag-break na kan Jordan. Awan mo tayo tinyam amo na kanyak. Good, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal paper ti cellphone mo, kiran. Wen, ni Charlie dayta.
Sino mat deta, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako na iti kasukat ni Jordan. Taga ano nga imat deta? Taga di syudad. Namam mo kiti kasaran ngay natin darak idi. Inyam-amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan na ignorante akas ka ni Jordan? Lay, hindi ka naman pa'y nagdaldalos ka, kiray, anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta. Ada nobyaw. Ay, salamat. Kung naklakit din nagbaak ka amalasa. Nagkunang agbaakak. Itikas doon kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyaw tagpasyar dito balay tapno maamamok may. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. May bagal daw yo, tata. Kastamat kan ka baraw. Agtugaw ka. Kaya ko tata. Kumusta ti biyahe? Makapanog nga rin, tata. Tayo ba't gayam di ti lugar yo? Ay kahit naimbag ata na ano sam tinagbiyahe iti adayaw paraw. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to naman damdamat tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jak agmirendan. Dakalatan kiray. Napsugak pa. Manak ka o. Ala sabali, anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang, Saan sabat na nairwa mitirigat na ichay. Napur malaunay gamay. Kan kasla di na kaya tisimple amakan. Kan tintinidurin na di tinuno nga ikan asindata yaw. natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batang tiawag ko, Charlie. Nagulik ka mata niya. Saan ka lang arutan na replyan? Awag ka pala nga awag. Saan ka matasigot akasta Agbrektan. Anya? Brektan. Saan akas na yung babae nga rapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap na amok. Sorry. Ngam sana kaya't nagtitadakkel ko apo breti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutay jay nubyaw. Takmat lakursonada na jay aparakan ka. Ta nakaar-arte. Madlaw di makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ay at tatang. Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Right nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwara, anak ko. Awan ikarkarin da. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilain da kanto ijay. Ha? Iso alipati maon. Sumapul kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga, adun to pa agaram kan ka. Ay, agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Pagam mo talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam, anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan nga aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanong ngay na dyan nga anak yung ni midwife. May katlo na. O sika, kaano amati asawa ka ngay? No, adamot anakan mi itibunyag Di mo ni ipalpalagip dayta. Talinipat kunti may papaniti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang araw na?
Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, kakalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laang. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo ila makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Yung apay nga tangay, adi ka mo't na maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may sa muna. Kaya't kukumamot ati adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Ay, nukas ta. Mga sawa kan, Juan anak ko. Wala na. Ay na. Nagsaya tinadamag dayta. Ay, maragsakan ak launay anak ko. Masadutak ko man ang mga asawa. Naman timakan kantyaw kanya. Kasursuron ko pa yung timakan kantyawan. Makadano kak madamang kantyaw kanya. Tibaak. Ay na. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayo. Huwag nga rin Amin samot na natatao dito yung lugar tayo kat managkantyaw. Sapay mo isuda ba't ti kantyawan? Mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Huwag mat kat niya. Ala, agsagana kayo nga rin, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may kaasawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasin si Joey. Agkasaran jay ka nakam. Awan taon ti kantyawan yaw. Lukas ka. Graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Lano, sana ko na maadaan iti apo kaw. Okay, naimbag ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain. Di saan mat lama ka anak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron Makaanak pa'y dada iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayaday. Malangarap. Nasayaan ko na ita makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Diyak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa. Agbingay ta ahwan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ayun may mayat no agbingay. Hala umaw na kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, parang makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. May kata sa adin ngay. Bayam, tasyak to ti mangibaga kadakwana. Adaw, di ba akakabagyan tayo? Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo da kiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton timangkang kantsaw kan kaakas itinaybagam kanya. Huwag nga raw. Mas estresak iti tunggal kan kantyawan ba? Isungay ta. Nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw, Juan.
Sapay ko matagtalinaad ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga baliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak modla na singpot lataid na bakit. Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mong tamamut, Juan. Ha? Kailaan? Saan na ita? Nakani mo? Gastos lang na ita? Kasta nga minti naramid ti kabsat ko, dinalpas ti kasarda. Naghani munda. Idi kwan, nagsikog adagos ti kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da mo adagos. Sika ah. Aghani mo tangarod no kastati ko nam. Usak lamay sa uray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, na bakit? Nakasangpot kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga ti ani mo yan? Mayat ananan. Iso na lang, takasala na bambando. Ada yung amin na lugar, kinapanan may. Mano nga aldaw yaw itinapanan yaw. Sigurado na itan. Maadda anak laki di adago sa iti apukaw. Wala. Namnamaan niya, umay abulan, masikugan nga idna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay da! Karup-rupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni idna, tapno mamaminsan. Tauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay! Nagmayatan ngayon no triplets. Uray singin. Ayos daytan na nako. Uno, uray may sa mayat lang ta. Nalangar, ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo tagtrangkaso ng gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti at asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingpot mo lakaday ni Mangwan. Kuwan nagagat pa nga trabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di nararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate bisyo na. Kat, yung intriga na mo lang, te, matmatgidan na king ka. Kuwan sakti para gamit ti kwarta may. Oh, naimbag pa'y. Ngamsak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray ko manusan, tambay. Ay, konsumisyon na jay asawa. Kat, kasano nga ro dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang, tikan kanon may, Edna. Iso nga ay naapo, apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayt ka nasingpot nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsado. Jay lamamuto, ti paggagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinolan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamat ti makabukal iti anak. Uwan ngarod angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laan no talaga nga awan. Ha? Ay nga ta. Sino nga tangay kada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa ita, Wano, ada puliyo abaaw, wano Lopez. Awam mo't, Pulimin to pa'y tinagadot anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ko, pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan puliyo niya kasta. Ala, anusan tangarudan at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita? Urayan talatan. Kahit kasano nga, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y mo't kasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edmo. Right, apay ngay.
Kumapoy sabat jay kaanak ka kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na tiagputaw tanay. Mapaanan titawad na. Kasta garod mo ti ibagbagak, insan, ngama, talagan sa nga awan pa. Langasawa ka nga paisa. Ngam awan mo't puton, maho ka anakan. Padanto uncle. Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas-kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot mau. Awan useless ka anakan. Apay aya, adi daksarsar dengan akan kancawan angkal. Hindi awan pilasawa. Kanayon ti kancaw yu kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawa. At dalatamot pang kancawan yu kanya. Apay akasta kayo? Nanay. Di ka nga rod agwet. Abarok. Rabak ko laing mait. Di ta kayo malangan. Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, ano tawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapaanin ti tawin. Ay, awam mo nga rod. Kapay no, aghanimon kayo manay. Sa balimot a lugar, ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laan. Uray man agawan no, awan to mo anak namang tawid, iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglive iti trabaho? Juan, lakay. Apay aya bakal? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sag paminsan lang. Bareng maagdaan tan iti Padasag ta ka di taghanimun iti sa bali manin a lugar. Ay na, gastos la dahi ta. Kan sayang ti trabaho kung naglangan na. Italaang manan nga aglive ka. Yadan, bambanog la dahi ta. Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama lakay. Napukawan tinamnamak bakal. Aklunan barantang talaga saan ta maparaburan iti anak. Saan ba't laadata ti kastano bilang lain? Ado, ti awan anak na dita. So nga ayos lang dita. Nalala, maturog takit di. Nagsapa pa'y laang maturog tan. Tawan ba't aramidan tan di maturog tan? Kasano nga rin na madaan tayo ti anak kag sadot-sadot ka mga men. Bambanog lang dita. Maturog takit din. Apay akasta tilanggam nga imay dito balay, Edna adakaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. Masikog man gaya mo, nanang. Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Masikpay la dya inaudi nga anak dagam masikog manain. Mayat kidi ati adudanak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Kay mo la agputaw ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagat. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? At ito sweldo ko bakit? Nainayon ditan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na tapno adalat ta savings ta bakit? Ay, an-anwan tangay ka nga unong nawam maanak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, di may papan iti dayta. Ay, basta siya. Saan na ka mapukawan iti namnama?
At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sa danadaan ni iti anak. Ay na, mambannog na ita ko nakmay. Awan na ita. Sige lang. Hindi agad saran ta, mangrabi ita kiting. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanem, ta healthy foods dagitaw. Makatulong ka no dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Haramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wano, madasog nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Abay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kano lang dayta. Pampanunutan na ngamin, asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin ado kano na pinadas mi, ngamawan kano latta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanunod kung na asawa. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iji opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako taiso pa ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Eh na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namidlaw, ken awan. Gusto, bambanog na dayta. Ha? Bagbagaan nyo man kayo di nyo manugang iyo. Ipilit nanto, matyagsikog, ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pa'y jay asawam anak ko. Agsikog pa'y jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapupukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang nga awan. Bambanog na dayta. Oh, at iti sweldo bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasarano ti panag-overtime tao. Yag mo nga rudan. Nay, kapag naglaladot ka ang mga awat iti sweldo nga eh. Saan kang samat ang naragsak pa ka? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may sala kumatagbalin nga anak ta mo. Tapnad da kumamot ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak may? Sa lipato mo na ta. Ay, pampanunutak pa ikitintag trabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na naman sa ako na trabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldo ka para ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat. Bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanan. Ne, ija ka ammo Awan ijay silidyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napanan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga nung palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nagkukurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kaya't ko ti umadayaw. Kan nagtrabaho. Maburing ak dito nga ako nararamidan na. O sige, bye. Hello? Hello, Edna? Mabit lang. Hello? Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nena, nanang. Hindi mo't agawid ang... Ano atawan na ni Manila. Hindi mo't agawid ang... Ay, anyat ko na aya. Sa paminsan lang ag-text.
Pasaray di na pa yan sumbatan ti awag ko kinukuha na. Anya? Apay nga tangay. Diyan ka mo na nang insukat nagsamot di manugang yaw. Di ka pampanunot iti negatibo. Makumikum la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawan dakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng. Agulimag kay man matanggal. Imbas sa patid ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, kada magkumad nga man nga. Agsadod-sadod ka ka na. Awan talaga nga isukat na ka. Ano kasta ka? Ha? Mano atawinan, asaan na nagaw-awid na idna. Umawag paigan ka, sana na ka. Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden. Di kan mangnamnamakin ko na barok. Ang mga nuin sukat na kan. Papanam, Juan. Di Manila na na. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makita ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag kanya ko. Ay, agpakuyog ka nga ron Di mo sa amo ti turturong ijay Manila. Una na. Natulag ko ni isang ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kay, anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu aklaatan ta. Alaman nga raw. Mapantang nga raw dun insan. Naimbag na oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanag ta na sa pulan kamatlangan. Ako rin ka. Apay ngay, amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastragan ta. Dati asawak ni taunag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi ti sikog ko. Anya? Isa di kan mangnamnama pa kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitapalitan na ng Amirna. Ha? Asino a lalaki tatang? Di kanayon anak a motor amak mapandita. Way, isaw. Apay asino na dyan? Agar-aram nga tayo ni Tese nga anak ni Nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga ta Damirna. Diyak mo tatang. No delivery boy mate. Awan mat-imit na mapanditan no kwa. Ima-ima mate na mapandita balada. Ket amangan no kabagyan da Damagam tuman ka ni Tesay. Alright kaistorya amot ni Tesay. Saan? Damagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo ti tayo siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mat. Nasakit nga min ti matak ang makakit-kita. No kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan niyo tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw. Ay na, nagamit ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga na Eli. Agpada tayo itilinuto si Daan Saanan? Kastama lat si Dami. Ay, wan, madamag ko man laan, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay diti balayo? Agar-aram kan ka dajay? Ala, saan mo ta?
Asino nga rin nga dyan? Kabagyan niyaw. Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar Arman na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawang. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan ko ana. Ngum dayjay samot alalaki ti kayat na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko ana dito'y balay. Ngum di na kayat. Gapo nga talalakay dan. Dayjay mo ti kaupingan nga agar-aram kan ko ana. Aya, kahit inaklunan. Jak amu Di na mo't ibaga ti agpaiso kanya. Amu na nga min ajak kayat dayjay apara kan ko ana. Ay, makinobyo da, ubing pay. Tay kumamot kataubanda O anya, nagkapukan ni tabalay dananam amir na. Tinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandi tabalay da. Wenta, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing, ba't na dyan lalaki ngam isaw? Imposible Aman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isong ar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pakibiyangan tay ditan. Biyag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas ti dyaryo ngay. Kasla kay nalpay nga niyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mek na ta bakit Mirna? Bakitan nga agpapaaram pailaan. Sila agbain. Naklon na siguro sa kanayon di tabalay na dyan alalakay. Kabaybayan nyo ano kasta ti kaya nangaramidan. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada kat karo ba tayo maulaida. Ay na. Nagmaya ta talaga tagkapi dito yung balkon no kasto'y abig-biga. Na, apay aya kanayon ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito yung balkon may makigidan ka mangagkapi dito balkon yaw. Sana siya di makikigitan. Sika, siguro ay nakasto sa aramid ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamit timang tulad-tulad kan kangay. Utang amin ang karaw-kaw. Ay, sus! Baliktadang tinubong! Si Katima nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Kala ka man. Anya ko mati binibiyangak ka halaman. Nagraraman ka man sa pakitan. Feeling mo, sika ka na yun, kanya natin sukaw. Pagod mo ko, hindi na kita asaw na kanayon ka na. Kugin nito sa akin, ibalay ka. Ay na, kanayo na nakapagod na kita aso. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Wala, hanggang dito yung ba't ipagrugitan ka. Kuray ko pa, ano darusam. Ayan, ebidensyam. Naisuro na kita, sumay. Ang muda, ti pagrugi kang ga. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin na kita dingwan. Imaladay ti amo da, ha? Sika, cawan babay na. Bakitan ako maras gay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayuditan. Umunod kayo. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababa inti kasta nga aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Daytala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat.
Alakit din. Sumrot tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo dita balkon. At dalat na kasinsing mong batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngamday tapay na makiap-apa tar aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyin nyo kay di nabatbati pa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka, akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan, ha? Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesay, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, gusto titimpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, maya. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rudan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto medyo na lang iplasit. Ay. Na, apay, asino man ti pang pangagamditan si ka, Bitoy? Yang sili, magasangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram ka kailangan. Piling hijir na. Adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di da pay lagadil da kita dildila da. Sika at agad Nay, apa kasta ka? Sika magayam ti masilyan. Sika tigilte. Awan ka na baga ang ilunod ka niya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakitan na dyan, pampanuno. Nakarkaro ka ah. Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, adagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, adagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Gam kinapurno na. Diyan pensyon mo, almanan na. Napal mo lang na ita. Bebe. Awang ngamin inspirasyon na. Sarang bakitan, ganon, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanin ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil dyan na agar-aram ka na kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan ako. Ubing mo nga dayong siya. Kat, basta din yung aminan Tapno sardangan na kayon asar sarungkaran. Wento, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huwisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadi agkas-kasta. Madi ti agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Tadi ti balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makikita mo't ito eh. Makita na talaga ti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga raramidan ta. Agsari ka talaang mo. Kaano nga'y naklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaasyan. Ibagang mantagpay so kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay, pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng bagbagam. Tsak tupay among agpinpensyon ka. Ha? Aya! Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Saan mo't Tsak amuray ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw?
Basta ti makunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya kalata nga umay dito'y balay. Anytime, silulukat to'y balay may para ken ka. Agyaman na. May pangaasim ka diyan. Di nakparigato na ni Mirna. Aklunan na kong tagasawa ta. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yun, itangon siya. Umay na, lugit ito'y parahangan na Ah, Lay, agung-ungat ni karuba yun, Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kay di tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Jiral. Nakaumay ka mo't dito'y parlor, pare dito'y. Adyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Ison tumot lang nga imay ka dito yun. Kwa, ang tartarasak nga may. Adapay nga min papanak. Kano kayat mo, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mo. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay, kat mabalin lang tamot pare. Sige nga rod, dagasan nagtulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsaya atin. At dapay pakapit na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulit eh. Mabigla nga, tayo nakalaan tayo kape, kan tayo meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabot. Masablugan na paikot bitoy. Ni mo't gayam nanali ti ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Gagangay na naragsak siguro Nananan pay nakmanalaan jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag. Dapay kayang pasurot na foot massage late. Ay, katun Hay, hanya kay Jayan ngay. Nagkapon na dyan, Ay, Mirna, anya ka matang. Apay ngayon paturong mo ti husyo diti balkong ngay. Parsaklaan day ta. Gagangay na atag sibsibugak ka na raw. Apay nga min akong disibog kay timulam kat kalkalpas na titudo itay. Awang bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan ko litay. Tani, mabang-aran tirig na. No. Hello, darling. Ay, umay ka din si Balay. Sige, nagtawayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagi kidadakkel ta. Jak mga rod amo, Tesi. Mayat matilin na ngentang anak da. Ngabisuda, sanda nga agkadiktunan. Uy, maron. Kinapod no na, masikuranak matin iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga tayo tirumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung mantakapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Nakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito kayong kusina ng agkape. May mayat agkape di balkaw. Ay na,
Makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkapi kayo di balkon, agsinsinungbat kayo. Apay ay akasta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan na. Nakastog nga may nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong ay naklon di agar-aram kan kuana, tatang. Anya asaat. Inaklonan. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa ilaan. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y sunobya na ngambakbaketan mata. Asinaw ti pangpanggagam ti Samir na. Siya. Tiag sile, magasangan. Uray bakit akta na pintas ay sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka yung tay ubing anobyaw. Aha? Mayat ki diti ubing nga nobyo at nakapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Aha? Nakulbutin. Ay okay si ka. Nakulbutan. Apay ti ko lang pabing kapay. Kapanunot mo at ubing iso tamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag mat-matchor. Nalalayang pa yung agpanuno di grade 1 ng sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito yung balkon. Makiap-apa kayo. Anya mo tikas ng aramid yun. Di kayo laagbain. Ala, umunod kayo tatang. Tarasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan kuana. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agisparing ta. Gawa na. Day talaga yan. Agruam nga minan tayo na mga papay tiamak. Dayta amam, ti mga papakininanang ko. Nika, kasta gaya ma. Umay ka mga ron. Sa anak nga patukan ko. Ay, di ka pinag ay, suspitoy. Tulungan na man na mga nawak ka nagigyan na ka. Usulitan na ilay. Una ay puhustaon. Papanam, tese. Sungatat dayjay nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka di na balayo! Tagring ni Sukta! Juan! Umay ka dito parang tagis paring tanitay! Ha? Ay na, bitoy! Anawag tanak mo! Tanawag mo to anak ko! One minute na. Pagsinlukat pa. Sikat yung mga naway di anak kau. Taanawag mo di anak kau. Parang denggan ta. Ay, sige, bitoy! Basol yung amin daytoy kat nanang. Tatabi toy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ah, Kape, Mirna. madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo ngay, ang talita. Nakaturog pa eh. Ay, madanagan. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wen nga raw. Saan da pa ilaan makamove on iti panagapan ah. Ay, unay mo ito nagitang anak. Makapada nagdamag. Mirna. Liklikan tangamina jaga pa. Tapno sana may ramraman na kita anak ta. Akut si kamat lati urayag amang ibaga iti day takot. Si kamat ngamin. Kanayon nakapangagan ide. Wen tagdamot ngamin ubeng a boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanja kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Si kaki di Adan sama nagkinawatan yun ije manikurista nga ayabam di tibalayaw. Nawan. Jakmat inaram day jay. So kinaklaang day jay. Mirna. Sure iti amin Basol ko sa amin.
Ngame, saan asikatin kasar ko iday? Amumat apinikot dakla iday. Ala, wanan. Lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay ko subyan ta tinapalabas. Ah, si Kaman, bitoy. Nana, nanda kay mandinan. Madamdama, makiama kayo manan. Ah, ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Ewan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Isa pa nga asil ko mata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay ko maagap-apan, balasang kao. Lukas ka? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo, ag-ex kayo ganam, ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin ket kanayon nakapang ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklama awatan nun Mirna. Ket anya nga ti plano yung itatatang? Kwa. Si Tanti mangibaga Mirna. Sikan, ha? Kwa. Plano may asublian tinapalabas may. Anya? Ket, adda kayo dayta. Total, agpada kayo mat anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron. Pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami bit kini Tessie. Ikanta kayo ti kundawa yung agsarita. Ala, rumwar tapay lang Tessie. Wen Eli, Mayat ti wagas ta Tessie. Nagkore. wen nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang yun. Nanang, at dagadwa kasi mangkoy. Ni Gina. Gina, hinanang ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko. Dobiyak nanang. Ha? Ay, pakawanang. Nanang, anya kay kadi. Ay, Jack, ang buti sa wak. Maulawak itikas na nga arami ng brain. Ay, salaki! Di kayo man pasalsalit dito. Ay, nini. Hey! Nala, sobratan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni nanang mo aparakan ka, Brent. Kayat na ka. Style na lang da jay. Manot tawan mo beter nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo magkayam ka ni friend. Tatang ko naman, nagasawa kayong tumad lang, iti anak may. Nabayag kayo kadayin nga gayan ayat, iti anak may. Wen, tata. Nabayagan akayat na kay pasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, itala nga manugutak. Pagbainam kumangay, kat saan kami matabak ng balasang ka. Iruam mong tibagim di balay, ta bumalay kan tumot din dito. Anya, madagi kaya kaldiraw? Nagningisit? Awang pwedeng ka na kayo kaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kangisit ti gugot, di am-amo. Sige, tatang. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, sana, bay amon sa inayaw. Di na butla kaya patulong na jay. Iso abaya amaon. Di mo man pagpakitaan itinasaya at DJ Agina, sikang ataw. Nay, nagalas ka tikas na ngay pagpagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak DJ babae. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanurot DJ Abrain? Di ka man naagoy uyaw pa kahit sana nasaya at tikas na. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta. Manjak DJ babae para kinibrain. Di kumamot maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anyamod DJ ngay. Nagkuyog da. Kasla katulong na. Oo na yan, tikas na panagsasaom. Agbasbasol kay tikas na nga aramidam pilar.
Tanangem ti panagsasaom. Ta mga nulamutem to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo na niya babae, pre. Uray anyat ar-aramidam. Jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayatot kinobyak. Apay, anyat impakpakan na king kaaya. Tapagtatak ko ng launay. Nasingpet ni Gina. Nasingpat itaa. Tadamdamo yung pailaan. Ngamintun agbayag. Sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan tirupa na. Adayo tirik na kinkwa na. Nangisig naman. Tayo kumabot iba sa rikilangan at ugali na ananang. Atap yun lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak, brain. Anya, ba't ka dyan sangpet dyan anak mo anobya nakabagis? Dilakot nakapili mo't itinasaysaya at gamday jay. Kaslang nga ron maibusan iti babae. Magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analita. Kas jay magtipinili na. Nga ron nalitlit ang paingam di likod ti kaldero may. Ay, problema nga ron no kasano ang pagsinaak ida ka bagays. Diritsa jay babaeng kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat bayaw atong ngay. Kaya't nakadiday jay a babaeng agbalin a manugang. Ay, masuruna nga raw. Tanagsaya at kitin ti panakilangin na kinkwana. Kunak nga ron adi na kumakasasao. Tapno makarik na day di a babae. Nagwapo ni Brent akaanakak. Jay kumamat presentable ti pilihan na. Jay may bagay kan kuana. Bagbaga ang tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggay. Takasanaw, panuinuyan mo di amana. Ay, masuruna. Ang datay kaanakan nila kay kuabalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino aka anakan na? Jay ngay anak ni pagsusi maijay kabangibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ija balay day jay. Aya, alam man nga raw. Ipaaram tanto kini Brain, kabagis.